Na teren, da bo rešil svet. Še prej pa sebe, preden bom rešil svet. Mi gremo pa prvi dan pa eko karavane Padayatre 2019. Da! Kdo je na čelu kolone? Veš kaj? Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. 18 dni, kaj ste videli, da je tole eko karavana. Zakaj eko? Zato, ker eko spremeni našo zavest na boljšo zavest in s tem naredimo še eko okolje. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Kamo idemo, Sevaji? Na Golok.